Halor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpenda ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na benda ka neat. Ni ibu jingkeli ban yo jing syai na pi pishu keno kita gibarim de lada kita gibarim ki ai daka ba penyap pi shule abet ni kwa jing syai na pi ndai ma pin long irritating ban jubab ini ni kwa jing syai habam la ban jubab pemangong tu si ong bet ngamla simple kan ba yong ngamla jubab haba yong ba kadon ka ai tingi kwa ban tip ka anya yu kan kata kabasna ba phila ban krong ya ban lum ya kan kastam ni kwa ban tip tangita simple ka anya yu fi krong ya kan kani ka kuat hami po district council kadi nak benta kiduk kisuk nak benta upat ba jo gajat benriu benta fi penhe kan ni ngathai kala syai ke jubab jonga bai kani la le dak executive president te okey pala ikatan ngamla syu berjubab kublesh bon Kaying Dorbar Thau Anjong ka Khadc Hills Autonomous District Council haka Khadc tarik ujlio arajar arpun rio kala sakhi ya ka Jingïatai ni ka Khluit Halor ka jinglum ya ka court fees but stamp fees ha District Council Court haba jubab ya ka jingkeli haka kenta keli jingkeli ka executive member ka khmi ya ka tanat law and legal matters ka kong deity H Majau kala pentip hapo kaying Dorbar baka court fees balayo lum hapo ka Khadc Hills Autonomous District Council Court Fees Rules kadai ka bajule nadu usnem Khadc spa san phulai kala yato ru bakala don ka executive order ka bala penmi hausnem arajar arpusau ka badang pentrikam hadu menta ban lum pisah nrei ki babon nagi MDC ki labu jingkeli hadu katno ka executive order kalong ka basyongnia bat panjing pensyai ru ha ka bayadai bat ki kendon hapo ka 6 schedule ka ba penkub bor ya ka council ban lum ya ka pisah ka jubab jong ka jingkeli kalong yes under the Khadc Hills Autonomous District Council Court Fees Rules 1976 and the Court Fees Meghalaya Amendment Act 1993 sir. B. No, sir. C. Since 1953, from the time of the sitting of the first judge, sir. D. With yes, sir. Mr. Chairman, sir, lamba jengki kwabu ni jengkeli henry ngaspa wan pen syai gini jengkeli idai coba kam san nomor ki babon pai ba jengi ki wanyale mukutuma oleh ki sane po district council court kajing tiet ki jongki gini court fee long idor bo pher tangaru la don ki jing wan ki rangba ki constituency ki jonga nangni na push long ki samla ga puli ki beyele mo ko doma ne po district council ki ang baka charges ka kham ka pher ka change na ka por yol ese adon kanu no jipen bet po district council ne kumno tangani ka por ngai ie ni ka jing jubab ngai ie in charge but whether the courts are levying court fee on suit and cases, if yes, under which act of the council? Kajubab, principal Jubab Jungi gada yes under the Khadc Hills Autonomous District Council Court Fee Rules 1976 and the Court Fees Meghalaya Amendment Act 1993. Tangas kwa kali kini parokhat kidegi aan pass menu. Begini, nomor you'll see your data notification gazette. Hari kini ki notification niki an jadi kan pass with the district council. Kano ko balai shabar juga 6 schedule. Mashu. Correct me if I'm wrong. Shabar juga 6 schedule hi bagi thawa ni nekino kita department masuk along bean. Hari dah pass hi dah ni district council but menu la pass. Ya kani bakila ban collect ya kini court fee. Katim kejing tip kejongali ke data ko notice sampai ki notice ki gazette kat pat sign hi ke asan hi jong governor of the state kapat long ban an ta ka jekli dong kalong menu la pass that council ban charge gini court fees ani hapo district council court
yakin ki court fees hapo Meghalaya hamtam hakapor bangiyo yakani ka United Khasi Giant Hills District Council hakatakapor hausnem 1952 pabangyo thau mingkong yakani ka District Council hakatakapor ngidang don hakajingpek jongka Assam now do takapor la thau yakani ka the United Khasi Giant Hills District Application of Laws Regulation 1952 kani ka regulation na do 1952 bala mi do governor jongka Assam hakatakapor baong ba ya kita ki rules ki application of rules ki babun ki an ki badon hapokari India kin apply lang hakani ka United Khasi Giant Hills District Council tin hapdeng jung kita kala don ni kani ka Indian Stamp Act of 1980 ru takadaw ni apply ya kani hakani ka District Council jungi hakatakapor haka 1973 how 1976 o governor ula thau ya kani ka act ya kani ka under the paragraph 11 of the 6th schedule of the constitution ya kini ki rules Khasi Hills Autonomous District Council court fees rules 1976 tadi hang ni ya kini ki rules ki bangil adapt na kani ka Court Fees Meghalaya Amendment Act 1993. Taka Sarkar Meghalaya from time to time ka-adapt ya kani ka 1980 ka Indian Stamp Act kabaladon ha India balawan rapat hang ni hapo ka state jungi ka state jong ka Meghalaya. Halor jong kani ka 1993 shwai kata nila adon ni ka 1990 ru kumjut Shibun ki amendments ki balale na kaliang jong ka state haka 1990 1993 mingi adapt ya kata ka Indian Stamp Act haka 1976 pat nila don la ka jong hi hang ni hapo ka District Council jungi kabalale ayu do governor jong Meghalaya haka takaport balai ya kani ka extension ru hapo ka Khasi Hills Autonomous District Council Court Fees Rules 1976 tang ni hapo ka 1976 but ka 1993 but kani ka Meghalaya legislative but kani ka Meghalaya the Court Fees Meghalaya Amendment Act taki apply hang ni hapo ka District Council jumi tingi shimit nang ni ba Mr. Chairman, sir, I kublai EM ila jubab, setonat ke jeng jubab ke jengi. Mulai kadon ru, jengkali ke bawah ke jenga kadon ru, kini ka charges court fees, namta gini ki succession certificate. Dai. So, katung ke jeng tiap ke jenga miswa, kadon bet ke standard rate, maximum amount ke desipo haja, issue by court fee. Terai menta kladon da karit kat ko jing yo jing tip ko jonga kadon da ka percentage mentale hapo arlak lai po ar hajar kadai r% Halor arlak lai po ar hajar kadai lai percent but namta ban extend namta ni succession certificate kadai bet lai percent nashka ban tip mono balai bor na ka District Council menu Laibor ban revise ya kani ka rate namta ni court fees sebagai issue namta ka succession certificate. Hoy Mr. Chairman sir ya ko court fees ya kamtam ya kani ka kabala bu ya kani kimat ya kani kejengkeli dai MDC Badon Buram bai kini ki succession certificates Minchwa ni shibu betaka maximum dalatam ya ka alak chaneng mud kaladon bet ya ka maximum mud shipo haja timenta pade hang ni hapo this council jungi lemba kan ka order
executive committee ka order jong ka executive committee house name 28 February 2020 lembar kan ni ka order jong dated 28 February 2024 kila propose ban penhe no fees dengan cupuli kan ni ka order kandian the executive committee after thorough discussion of the registration fees charged by the district council has not been revised since a long time as per Annexure A. Now the executive committee decided to revise the rates as proposed. The new revised rates as per Annexure B is conveyed only to the concerned officers of the court. Tementai ya kani ka revision ngil ale namar baha kapon menchwa pendi kini ki court fees kini hap show. Ban pendi hap lai bat kiwi ki court ki bangi don hapok megalia kani ka court jungi ka district council ka sum ka parit ba. Tek menchwa ki succession hakini ki por ki baladap. Pendi ki don mo ka succession ka balapoi di ki kror. Hadai kemboong bangi simbik tang ita in maximum. Ta kami hap show ken bat kata ka kror ka ba ki yo dai ka succession. Ta dai hang ni ka ba ngiyo ya ka advice napo naktehi napo jong ka napo ka court ba ngila nang ni bat ka executive committee kila yarai ba kala dehi ka por ban penhe no na makat bayat ka por kata ka mo ka kala kiu ken hapot ko kiliang ti dai hang ni ba ki ong bias lembakan ko order ngide men penhe no kandian te mentai penhe no sya kata ka badai naka first 1 lakh kan dai 2%. Dalaka beyond ya kata ka 1 lakh kipin kiu no sya ka 3%. Dan depan ya ka extension certificate jong kaniru makata ya kataro ki levy be kumjobe ki abe 3%. Ngang layo snow bishbun sa chairman number 2 layo snow yam juba ko jungi bakla atum ka juk atum ka por miswa ki sim ko haja hindi matagla revise no kering indai ban klet bang idei nagani kajala jungi ka district council nam ta kajai country ko jungi no kiba ijai country report indai ban charge ko de ka bahe ngaso kalong be an ngaso bang isnei nam tak ki Iwan bagile mo patuma ni po district council court and ready piari door barit kai mesim ye kidu na andre ta he than kim phai sinu tang suang dari bolong wala ni syong ya perkhat ha ni ka isi bodon kan perkhat ha halor kani bat sa ngele man wandur namta kini ki succession fees certificate fees namta ki succession certificate tang su thu menta kadon ka kata ka jinglum yani ki stamp fees ki court fees ki charges ki dan kajing kali ka jonga kalong ba katno ka collection blayo lum lamba kini ki charges lamba ki stamp fees ki court fees hapo jong ni snam nadu babat ni isi hajar arbusan hadu mentah Ya kata kajing kali ngadon kam ya ka notice nya sutu bala penkuk bor ya ka executive committee ka district council ka jongi tenrei ka bangakwa bantip kalong under what provision under what rules dan ni hapo jong kano ka act bala penkuk bor ya ka executive committee ya ka bakan la ban revise ya ka rate jong ka stamp fees kani di ka order jong ka executive berimah Tekamde ha kapor jungi kani di ka bamenchwa ka blapas nadu 2024 tengam tip nang ka kumno kile kani hakano kapor hakano kadukom te kani kadi jong ka barem 2024 dia Mr. Chairman haba pimtip ti bali pi pentrikam menta ba kumno pi pentrikam menta haba pimtip ko order kumta la de pas te la ya bi baru si kata la ya bi da kani ko order syariat pino lang Balik siya utah ba di kalau munta namar ni intip kaan na nakaakayu nang tanga ko ban kaligawe piong mentan bala aibo da ka schedule subhaya thu yang ana naka close ayu section ayu ba ka schedule aibo tap kali yang ay wa pilong yang provision kali yang ana ka kani di executive order ka barem Habaya ka barem haba mental awan ya ka sila ay bor hapo implement mapite mental ngiladon ki rules ngiladon ki rules bro ngiladon hang dia saka pade pi kwa provision
haba kani kadai ka session ka bamenta current session ni ibu jingkeli ban yo jing syai na PM pisu kena ik tagi barim de lada kita gi barim ki ai daka ba penyap pi shule abet ni kwa jing syai na pi ndai ma pin long irritating ban jubab ini ni kwa jing syai haba mla ban jubab pemangong tu si ong bet ngamla simple kumjur ngakali dia mantar naka 6 schedule pi ong la aibor pi ban lum ya kani ya ka stam subhaya tu enga naka section ayu bala ai naka 6 schedule Naga 6 schedule kumba fitip hi kabor kala ai hapo ka district council te kumju u governor u governor hang ni kedepek hapo ka paragraph 19 tongan chuang ye pi kendia paragraph 19 plit ya ka constitution nga tharai pidon tu 6 schedule paragraph 19 pet hang ni ba no act of parliament or legislature of the state shall apply to any such areas unless the governor by public notification so directs the governor in giving such a direction. Tu governor haba ulah tahu ikan ki an. Ulah ai ikan ki regulation. Ayu order. Kan ni ko order. Subhaya memang betul ailat in jubab so. Haba governor ulah tahu ikan ki regulation. Ulah ai ni ikan ki power. Tesa ka ipat executive te kasna ni ka por ka smotu pakat ka por ngila don kam ban amend ngila don kam revise kari kala ayu. Definitely yang apart from that te ngamlak ban jubab. Kan ba IM yang ngamla cuba haba iong ba kadon ka ai tingi ku abantip ka anya yu kan kata ka basna ba phila ban krong ya ban lum ya kan ka stam ni ku abantip tangita simple ka anya yu fi krong ya kan kani ka kut hami po district council ka dei na ka banta kiduk kisuk na banta upat ba jo ka jai benriu banta fi penhe kan ni Ngathai kala syai ke jubab jangan by kani la le dak executive burden te pala ikatan ngamla syu berjubab kublesh bon. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow. Always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of home. This is STEMS, our